Omuthenya na ikerekania UTETI wa guku bururi-ini ugithie na mbere kwoya mwerekera mweru. Guku Atongoria kuma mĩahũ ngũrani ya kĩũteti magĩkĩra kĩo gũtarĩria mirugamo yao harĩ maũndũ marĩa makoretwo magĩthie na mbere kũhiũhia itugĩ guku bururi-ini. Mũthĩ mwahũ wa atongoria kĩama-inĩ kĩa Jubilee na arĩa manyitaga mbaru mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto makĩoneka kũhorohia mirugamo yao harĩ ndereti ya BBI. Makiuga metereire mwerekera ũrĩa mũingĩ ũkamahe wona riboti ĩno yarekererio nĩguo kũmenyita mbaru kana kũregana nayo. Umoja wetu kama ya BBI, kama tutaweza kusongesha mbele, wale ambao wanatuambia tusalimiane pamoja, wachukue wokovu wao kutoka mdomo wapeleke roho, ili taifa letu ikuwe kitu kimoja. Hatuko katika mrengo wa BBI ile inakuja na tsunami. Sisi tuko BBI ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni ya kuunganisha Wakenya, sio ya kuja na tsunami na kufagia wengine. Hiyo BBI kama itamfurahisha mkulima wa kahawa ambaye anapiga kura, kama itamfurahisha mkulima wa majani chai ambaye anapiga kura, sisi tutaiunga mkono. Ũndũ ũyũ ũkĩoneka arĩ ngũrani na hau kabere kũrĩa maranyitĩtie mũrugamo wa kũregana na riboti ĩno kaimana. Ũndũ ũrĩa maugĩte umanĩte na itua rĩa President Kenyatta kũmathereria wega ciĩgiĩ ũiguano wake na Raila Odinga hĩndĩ ya mũcemanio na atongoria Mount Kenya mwena wa Sagana kaunti-inĩ ya Nyeri. Na ile nilisikia, ingawa rais alisema sijasoma report, alitoa kitu kama tunaitanga kwa exam leakage kidogo, akatoa tu leakage kidogo, akasema lakini tulisalimiana ndio tuweze tukaendelea maendeleo ya kushughulikia mwananchi, tuhakikishe chai yetu inafanya vizuri, tuhakikishe kahawa yetu inafanya vizuri, tuhakikishe mwananchi anapata bei nzuri ya maziwa, tuhakikishe kwamba mwananchi anapata bei nzuri ya mahindi na miwa. Na hiyo leakage ndio hiyo, sisi tuko hapo na rais. Mimi naheshimu barabara zimejengwa, hata tupunguze bili. Mimi nasemanga, mimi kwangu mwenyewe, na mimi nasikia mkulima akisema ni bora mkulima ambaye anatembea akiwa na nyako upande huu na unga upande huu, anatembea kwa matope, ubwa imemfuata kwa sababu inasikia harufu ya nyama, lakini akifika nyumbani watoto wote na mama wanapiga makofi. Are we ready? Mwena wa gĩcũa-inĩ gavana wa Mombasa Hassan Joho na mũruna wa Taita Taveta Granton Saboja nĩ manĩrĩire mũbango wa gũtuĩkania kaunti ciothe cia gĩcũa-inĩ nĩguo kũhũrĩra ndebe riboti ĩno ya BBI wona yarekererio kuona gũkorwo ĩrĩ ya kĩguni kĩnene kũrĩ mũingĩ wa Kenya. Kenya must move away from the politics of first past the post. We have to have a country that is all inclusive. Every Kenyan must be able to feel they are part and parcel of a decision-making progress. Let us not pretend we cannot wish away BBI. It is a matter which is there. It is a matter which we have to discuss. Bila kuweka hisia za kibinafsi, it's a matter which touches all of us. Ĩrĩa marĩtio thutha wa mũcemanio ũrĩa ũtabanĩirio wabici-inĩ ya Joho kaunti-inĩ ya Mombasa na maiguithanĩria kũnyitithania mũingĩ wa kaunti icio magĩetagĩrĩra riboti ĩno ĩneanwo kũrĩ President Kenyatta mbere ya gũcabithio kĩng'ang'a-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya.